Dobar dan svima. Pozdravljam dragi kolege akademike, pozdravljam sve naše goste. Drago mi je da ste u ovolikom broju tu, jer imat ćete šta da čujete kad ja budem završio. A počeo da govori Goran Marković. Meni je pripala velika čast da u ime Akademije ugostim Gorana i da napravim ovaj uvod, s tim što imam jedan veliki lični problem. Gospodina Markovića poznajem duže od 50 godina, pa ću pokušati da izbegnem da ne zloupotrebim taj zajednički deo i delovanja i života. I za početak je možda zato najbolje da vam kratku Goranovu biografiju pročitam onako zvanično, a ja ću i dodati nešto. Goran Marković je rođen 24.8.1946. u Beogradu od roditelja Olivere i Radeta, poznatih dramskih umetnika. Posle završene osnovne škole i gimnazije u svom rodnom gradu odlazi na studiju u Prag. Tamo od 65. do 80. na poznatom filmskom fakultetu pri Univerzitetu umetničkih muza FAMU studira, diplomira i magistrira filmsku režiju. Od 1976. godine počeo da se bavi pisanjem i režiranjem igranih filmova. Do sada ih je snimio 15, uglavnom po sopstvenim scenarijama, uključujući i 3 televizijske serije. Filmovi kao Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Majstori, Variola Vera, Tajvanska kanasta, Već viđeno, Sabirni centar, Tito i ja, Urnebesna tragedija, Otvorena vrata, Srbija godine nulte, Kordon i Turneja. Dobio više od 30 domaćih i stranih nagrada i priznanja kako za rad na filmu, tako i za pozorišno stvaralaštvo. Zlatni dukat Manhajskog festivala, nagradu za najbolji scenarij na filmskom festivalu u Vrnjačkoj banji za film Već viđeno, Zlatna arena u Puli za filmove Već viđeno i Sabirni centar, nagrada za najbolju režiju na filmskom festivalu u San Sebastianu za film Tito i ja, Grand Prix filmskog festivala u Montrealu za film Kordon, Sterijina nagrada za najbolji savremeni tekst za Turneju, nagrada za životno delo festivala autorskog filma i druge. Od 1978. godine radi na FDU u Beogradu, gde je počeo kao asistent pripravnik od profesora Radoša Novakovića. U toku svog rada na ovom fakultetu bio je docent na predmetu rad sa glumcima, zatim redovni profesor predmeta filmska režija, da bi danas imao status profesora emeritusa. U jednom periodu bio šef katedre odseka filmske i televizijske režije kao i predsjednik savjeta fakulteta. 1984. i 2018. godine gostuje kao predavač na Columbia University New York. Od 2010. do 2012. godine gostujući profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Banskoj Bistrici u Slovačkoj. Od 2017. godine predaje predmet poetika velikih reditelja na doktorskim studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu. Takođe i mentor doktoranata na ovom fakultetu. Do sada su u Francuskoj napravljene 3 retrospektive filmova Gorana Markovića, u La Rochelle 1986. u Montpellieru 1988. i u Strasburu 1991. Na velikoj retrospektivi jugoslovenskog filma organizovao u centru Pompidou u Parizu 1987. godine Goran Marković bio predstavljen sa 4 filma. Retrospektive svih filmova ovog autora u 2002. godini napravio Međunarodni filmski festival u Rotterdamu, Kinoteka u Ljubljani i u Zagrebu 2008. godine prikazana retrospektiva njegovih filmova i u Kijevu u Ukrajini. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Montpellieru Goran Marković je 1991. godine bio predsednik međunarodnog žirija, bio član međunarodnih žirija na internacionalnom festivalu u Solunu, Jerusalimu i Orenburgu. Više puta je bio član žirija filmskih i pozorišnih festivala u Jugoslaviji i Srbiji. Od 1986. godine počeo da režira u pozorištu i piše pozorišne komade. Napisao 11 pozorišnih komada i režirao isto toliko predstava što po svojim i po tuđim tekstovima. Napisao je 8 knjiga, 3 romana, 2 zbirke dnevničke proze, 2
publicistička naslova, jednu zbirku drama. 2 puta je nagrađen godišnjom nagradom grada Beograda za oblast kinematografije, 1983. godine za Variolu Veru i drugi put 2001. godine za film Kordon. Godine 1912. odlikovan je francuskim ordenom Viteza i reda umjetnosti i književnosti. 2020. godine je nagrađen nagradom za životno delo od strane Udruženja filmskih umetnika Srbije. Dodaću, što ovdje nije bilo, da je Goran Marković na 4 festivala koje su puno značile u kulturi Jugoslavije, dakle, to su bili festivali u Puli, Vrnjačkoj banji, Herceg Novom i Mojkovcu, da je Goran dobio čitav niz, ja sad kad bi spominjao te nagrade, bile su te zlatne arene i tako dalje, kako gde su se zvali, a vidim iz biografije ovde da je zaboravljena retrospektiva, odnosno filmovi u Njujorku i nagradu velike koju se dobio u Manili, gde smo bili zajedno. Dakle, ovo je jedan deo zvanične Goranove biografije. Za mene, odmah ću vam reći, pošto o tome on neće vratno govoriti, je važniji jedan drugi deo Goranove biografije. Goran Marković je savest Srbije od prvog dana, od prvog filma koji je uradio. Goran je bio kritički nastrojen, Goran je analizirao situaciju u društvu u kojem je živao i to je dovelo do toga da je morao, kao i neki drugi, da se sklanja iz Srbije povremeno. Ja sam svedok tih događaja i divio sam se Goranu njegovoj upornosti. Pritom nije bio i nije delovao kao član neke partije, nego uvek građanskih pokreta, dakle bio je borac za građansku Srbiju. O tome govore i naslovi nekih filmova. Ta priča je, nažalost, ovaj film je Kordon, je jedan sjajan dokumentarni film koji govori o jednom izuzetno važnom periodu koji se ne spominje u Srbiji, to je jesen zima 96. 97. kada je jedan plakat koji su nosili mladi ljudi glasio Srbija je svet. Ta sjajna ideja koju je Goran podržavao ugašena je ubistvom velikog državnika Zorana Đinđića, ali je Goran nastavio tu borbu i možda bi bilo bolje, ja neću citirati šta je Goran tad govorio, možda bi bilo bolje da sam spremio citat šta je govorila nedavno premijerka Srbije o Goranu Markoviću i ministrica zdravlja, koliko se sećam je bilo u tom trenutku. Bilo bi bolje da njih citiram, da bi vam bilo jasno šta je Goran. Ovo smatram, u tom sam apsolutno uveren, i moje divljenje prema Goranu i druženje nije se zapravo zasnivalo, iako smo većinu filmova jedan drugom pomagali i zajedno radili, nego više poštovanju prema njegovom delovanju u Beogradu, gde je rođen, i njegovom poštovanju i upornoj borbi za demokratizaciju tog društva. O tome šta je preživao nećemo ovaj put govoriti, ali bio sam dužan da vam to kažem, a time mi je i draže što je Goran danas naš gost. Nemojte da vas buni ovaj naslov, ja znam da iza tog što će Goran reći stoji sve ono što su govorili njegovi filmovi. Ipak, pošto sam pomenuo i Kordon, pomenući jedan film koji se zove Variola Vera, nije naznačeno da je bio film godine Variola Vera, da je dobio 10 velikih i međunarodnih i nagrada u samoj Jugoslaviji, a tu se govori, ako se sećate, o jednoj epidemiji. Ja sam ubeđen da je Goran Marković anticipirao tad ko je razmišljao kada je nastao taj film, mogo je da zaključi šta će se desiti u Jugoslaviji, šta će se desiti pre svega u Srbiji. I ta epidemija Variola Vera, za nju do danas Srbija nije našla lek, nije ni region, nismo ni mi, a to je nacionalizam. Goran je naslutio šta će nas zadesiti i to je prikazano
u varioli veri. Za COVID je nađeno, za variolu ne pokušava se izgleda da se nađe taj lek. Možda je taj njegov angažman oko variole vere odredio i njegovo dalje delovanje u Srbiji. Hrabrost i istrajnost i odbrana građanskih vrednosti. To je ono što krasi Gorana Markovića, našeg gosta. Izvoli, Gorane. Hvala, Bale. Mi smo drugovi, kao što reče, 50 godina i između nas je mnogo više od profesije. Zajedno smo karijeru gradili i čitali jedan drugom scenarija i stavljali primedbe oštre, podržavali jedan drugog i tako. Apropo variole vere, Variola vera je film nastao iz moje studentske želje da ekranizujem film Kuga Albera Camisa. To mi je bila obsesija. Pa onda, pošto kad je došla variola, rekao sam, pa evo variola, bolje variola nego kuga, jel? Ali, kuga je nastala zapravo kao fikcija. Ko je čitao roman, mogo je da pretpostavi da se ta epidemija kuge dogodila u Oranu, stvarno. Međutim, nikada nije bila nikakva epidemija kuge u Oranu, sve je bila umetnikova fikcija i sve se odnosilo na nadirući fašizam. Tako da je Bale dobro primetio da je iza variole zapravo stoji nesreća mnogo veća nego što je jedna epidemija. I mi smo se tada izražavali u alegorijama. U to doba nije baš moglo sve direktno i ja kad sam prikazao film Variola vera studentima Kolumbije u Njorku i rekao sam da to nije film o nekoj medicinskoj pojavi, nego da je to film o bolesti društva, oni su me gledali zapanjeno, ti studenti nisu mogli da shvate to. Nisu mogli da shvate da ljudi na drugom kraju sveta govore u metaforama, u simbolima, indirektno, jel? To su naši ljudi razumeli, već su bili istrenirani da to dekodiraju. Toliko. E sad, ja imam ovde jedan rad, jutro sam ga malo kratio, da ne budem dosadan, ali ovaj rad je pročitan prošle godine u avgustu na Svetskom kongresu grupne psihoanalize. Mene su ti psihoanalitičari zvali i rekli su, znate šta, običaj je da na tim kongresima neko i sa svim druge struke da uvod i onda sam ja napravio ovaj referat. Vaca mi je rekao malo pre da je to i na drugim kongresima, često medicinskim kongresima, slučaj da dođe neki ili književnik ili naučnik iz druge oblasti i tako dalje. Tako da sam ja napravio jedan rad koji se zove Zajednički doživljaj u dramskoj umetnosti, zajedničke poveznica sa psihijatrijskim terminom grupna terapija. Hteo bih pre svega da ovom poštovanom skupu zahvalim na časti koju mi je ukazao, pozivajući me da kao čovek koji ne pripada krugu ljudi koje okuplja akademija, probam da doprinesem iz svoga ugla pokušaju razumevanja fenomena zajedničkog doživljaja u dramskoj umetnosti. Šta je drama? Iz nekog razloga ljudi su od uvek imali želje da gledaju oživljenu predstavu o sebi. U dramskoj umetnosti to je zajednički doživljaj. Publika je mnogo više od zbira pojedinaca i svako ko se ikada našao u gledalištu zna da pozorišna predstava sa jednom publikom različito izgleda od one sa drugom. Svako izvođenje predstavlja mnogo više nego što su autori i glumci to mogli predvideti. Ove dve grupe deluju jedna na drugu, a to naročito važi za pozorište. Po rečima Petera Bruka, znamenitog reditelja, pozorište i život su jedno te isto, a ili nisu jedno te isto. Sastavljeni su od istih sastojaka, pa ipak pozorište ne bi postojalo kao oblik da se nije dogodilo nešto drugo. Ron Harwood kaže, kroz svoju istoriju koja traje više hiljada godina, ono je tvrdoglavo ostajalo amorfno
Kada bi na nekom mestu postojalo i suviše institucionalizovano, ono bi se promenilo. Kad god bi neko društvo preterano izdefinisalo, u njemu je živela mogućnost da se pretvori u nešto što se od njega nije očekivalo. Njegova istorija obeležena je izuzetno eksplozijama nove vitalnosti, svakojakih promena oko jezgra, glumca i publike. Sada, u suštini drame, po mome mišljenju, stoji drevni ritual i padanje u trans. Prilikom dramskog čina i glumci i gledaoci obavezni su da izgube svest o sebi, da se dislociraju iz mesta na kome se drama odvija, pozorište ili bioskop. Kao u drevnom ritualu u kome učesnici gube svest o realnosti. To je, pretpostavljam, i cilj rituala, da se pobegne od svakodnevice i da se prenese u nešto drugo. U prvom slučaju taj beg organizuje vrač, a u drugom umetnik. Kako bi ilustrovao svoje uverenje da je dramska umetnost povezana sa svetim ritualnim povezana sa svetom rituala primitivnih društava, citirat ću opet reditelja Petera Bruka. Na početku predstave imate jedan određeni broj ljudi, 50, 500, 2000 ljudi, svi su oni svoje vrstni fragmenti bez ikakve prirodne međusobne povezanosti. Svako od nas podsjeća na kola koji jure nekim autoputem, a onda ako i samo jedan dopadne zagušenje u saobraćaju, on je potpuno odsečen od životnog toka. Čovek se nađe u sopstvenoj maloj kutiji, a to je jednom vrlo grubom vidu način na koji mi živimo najveći deo svog vremena. Ali, prisustvujući drame, čovjek dospeva u jedno posebno okruženje, a to je amfiteatar. Amfiteatar ima samo jednu vrlinu, on okuplja ljude. Kada već pomenuta kutija, pokušat ću da dovedem u vezu ritual jednu vrste kutije koju nazivamo kamera. Ali da krenemo od početka. Učesnik drevnog rituala mogao je da dospe u stanje svesti koje je pripadalo nekom drugom svetu, jednoj magičnoj sferi u kojoj je sebe dovodio u dodir sa silama i percepcijama koje je primitivni čovjek verovatno sagledavao kao sile iz nekog univerzuma van njega, ili kao spoljašnji oblik jedne duboke i čudesne unutrašnje transformacije. Ali za razliku od drame u kojoj takođe postoji fenomen dislokacije, transa u koji zapadaju kako učesnici, tako i publika, u ritualu je sve fiksirano i nepromenljivo. Postojala su pravila i obaveze ponašanja koje kontroliše vrač i mi danas na ostrvu Baliju imamo isto onakve rituale koji su se upražnjavali pre mnogo hiljada godina. Sa pojavom drame i mnogo pre toga sa mitovima na scenu stupa sadržaj, to je priča. Ona je svaki put drugačija. To je glavna razlika između rituala koji je okovan u stroga pravila i drame koja je svaki put nova. Iako su u antičkoj drami i dalje ostaci drevnih rituala kao što su hor i horovođa, pojavljuju se protagonista, antagonista i ostali likovi. Zadržimo se dakle na fenomenu priče. Andy Warhol jednom prilikom rekao: pornografija je sve ono što nema priču. Svojstvo genija je da na najjednostavniji način definišu najveće istine. Tako je Alfred Hitchcock dao možda najbolju definiciju drame još od Aristotela. Drama je život iz koga su izbačeni dosadni delovi. Ono što je sigurno jeste, i kada bismo to želeli, život ne možemo prebaciti u priču, a da on ne postane nešto sasvim drugo. Ne radi se samo o izbacivanju dosadnih delova, nego i o njegovoj kompletnoj preradi u dramska zbivanja koja po pravilu imaju svoju logiku i predstavljaju zatvoreni sistem u kome vladaju posebna pravila. Događaj u jednoj priči, kako na prvi pogled liči na život, u stvari predstavljaju apsolutnu izmišljotinu, neverovatnu kombinaciju autorove mašte i elemenata koje on po svojoj slobodnoj volji preuzeo iz svog ili tuđih života. Odmah treba reći da u tom haosu postoje veoma čvrste obaveze i zabrane. Naročito ako naša priča zadovoljava neke od postojećih žanrovskih odrednica.
Ono što je obavezno u okviru jednog žanra, u nekom drugom je zabranjeno. I obratno, u psihološkoj drami, na primjer, likovi sakrivaju svoje osjećanja i napor gledališta je usmeren k otkrivanju šta zapravo junaci osjećaju. Suprotno tome, u mjuziklu protagonisti pevanjem javno iznose svoja najintimnija osjećanja. U melodrami tako odnosi u društvu osujećuju neku ljubavnu vezu. U hororu, međutim, društvo je sasvim po strani, a mračna sila radi o glavi pojedincu i tako dalje. Ali i one priče koje se ne baziru na žanrovske odrednice imaju svoje obaveze i zabrane. One su određene autorovom poetikom i shvatanjem sveta. Unutar takvih dela i najuvrednutiji događaji odvijaju se po nekom uzročno-posledičnom sledu koji određuje sam autor. On nikome nije obavezan do samome sebi i pravilu igre koje je promovisao na početku priče, jasno pokazavši ključ kojim se njegova brava otključava. Sloboda da, ali proizvoljnost nikako, životno je pravilo u toj raboti. Vratimo se stvarnosti. Šta je ona? Ogromna masa zbivanja koja sama po sebi nema nikakav smisao. Neko će reći, za mene stvarnost ima i tekakav smisao. Dobro, ali neko drugi će odmah potom primetiti kako ta ista stvarnost za njega ima potpuno drugačije značenje. Neko treći će imati svoje viđenje stvari. I tako u nedogled. Priča uspostavlja pravilo po kome ona, preko svog predstavnika, autora, iz nepregledne reke stvarnih događaja izdvaja, prerađuje samo one pabirke života koji su za nju bitni. Sve drugo se odbacuje, sve ono što je van njene sfere otpada. I taj odbir na jednom dobija smisao, priča počne da se odvija, pokreće se naracija. U ekspoziciji autor daje određenim ličnostima, koji se sada zovu likovi, ulogu nosioca priče. Te izmišljene, poluizmišljene ili skombinovane osobe koje više ili manje liče na ljude iz naših života počinju da svojom aktivnošću utiru trasu glavnom toku radnje. Kako su pažljivo birani da ne liče mnogo jedan na drugi, svaki ponaosob predstavlja neki aspekt potreba za izlaganje radnje, likovi tokom zapleta neminovno stupaju u sukobe. Oni su pokretačka snaga priče. Ali kao da se radi o slivu neke reke, niz tih sukoba sliva se u dramske situacije, a on opet u liniju glavnog toka radnje. Sve što ne pripada slivu te zamišljene reke otpada. Autor se pretvara u nemilosrdnog sudiju koji je sposoban da odbaci razne produkte svoje mašte, makar ako oni delovali lepo i primamljivo, i da u priči ostavi samo ono što njoj pripada. Na vrhuncu, u klimaksu, svi se sukupi susreću u jednoj tački i to je trenutak kada se pomalja glavni razlog postojanja priče, ideja. Ona izlazi u prvi plan tokom privođenja kraju priče, kroz peripetije i rasplet i dobija konačni jasni oblik u poemti. Nemam tehniku govora. Nemam dobro disanje. Ova opširna digresija trebala da mi posluži kao ilustracija raznih iskušenja na koje nailaze tvorci priča. Kada se suočimo sa celim tim komplikovanim i alhemijskim procesom pretvaranja života u priču i ljudi u likove, postavlja se pitanje zašto bi to neko radio? Zašto je potrebno pobeći od života da bismo ga razumeli? Moj odgovor je da. Postoje stvari koje ne možemo osetiti, shvatiti i prihvatiti sve dok ne odvoje od zbilje i ne postanu priča, izmišljotina ako hoćete. Uzmite u ruke Grevsove grčke mitove i otvorite ih na bilo koje strani. Svaka od priča koje su pred nama predstavljaju apsolutnu izmišljotinu i istovremeno apsolutnu istinu o svetu u kome živimo. Čovek koji nije pročitao mitove o Sizifu, Prometeju i Edipu po meni nije sposoban da shvati svet koji ga okružuje. Ili Biblija. Pogledajte kakva je to moćna, nepresušna priča. Ponekad razmišljam o mašti prepisivača za koju je svaka nova verzija Svetog pisma obogaćena. Ili Gilgameš, dokaz da je lepota priče
način preživljavanja koji postoji od vajkada. Don Kihot, priča koja je rodila roman ili kasnije road movie. Čehovljeve pripovetke u kojima se nalazimo svi, apsolutno svi. Paul Auster koji je pre neki dan umro, ali ostavio svoje fantastične romane. Priču je čovjek izmislio da bi osvojio prostor u kome realnost nema šta da traži. Ono mu je dozvolilo da svakodnevicu pretvori u apsolutnu supstancu koja će mu omogućiti da svojim životom učini nemoguće, da pobegne u slobodu koje inače nigde nema i nikad i neće ni biti. Priča je odgovor duha na trošnost naših života koji se svakim danom sve više osipaju. Da nema priče, sasvim je moguće da ne bi bilo ni nas. Prava priča neće da tumači i podučava. Ona voli da čitaocu diskretno šapuće istine o njemu, pričajući mu o sudbinama drugih. Isus u Evanđelju po Mateju kaže: zato im govorimo u pričama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju niti razumiju. Sljedeća stvar o kojoj bih hteo još da govorim, mada kao što vidite slabo čitam, je odnos priče i sna. Šta razlikuje stvarni događaj od sna? Treba odmah reći da ono što nam se svakodnevno dešava nema priču, dok je san neosporno ima. Kada želimo da nekome prenesemo šta smo sanjali, uvek počinjemo da o snu govorimo u formi pripovedanja. Kao ja se nalazim tu i tu, a onda se kao pojavljuje to i to. Na taj način san pokušavamo da predstavimo kao niz povezanih događaja koji su međutim jako čudni ili mestimično nerazumljivi. Ali naš pripovedačev glavni napor se u tome da damo oblik priče koja nešto znači. U tome je osnovna sličnost priče i sna, njihovo značenje. I prvo i drugo imaju istu ambiciju da snevaču, odnosno slušaocu ili gledaocu odgovorite šta se krije za događaje o kojima je reč. U slučaju priče to je ideja, a kada je posredi san, radi se o alegoriji, odnosno rešenju zagonetke. Naoko i priča i san su udaljeni od svakodnevice, ali oni kroz niz svojih izraženih sredstava stvarnost osvetljavaju novim izvorima saznanja. Oni događajima ili fragmentima događaja otkrivaju dublji smisao i ukazuju na važne stvari koje inače da nema priče ili da ne sanjamo u našim običnim životima ne bismo ni primetili. Priča se uvek bilo da se radi o realističkoj pripovesti ili apsolutnom produktu mašte, o rekonstrukciji stvarnih događaja ili o nekoj distopiji, biografiji ili science fiction produktu, aktualnoj temi ili mitu, oslanjeno u unutrašnji svet pripovedača, kao što snovi govore o istom tom svetu snevača. Ulazak u priču označava rastanak sa faktičkom istinom, kao što buđenje iz sna označava pokušaj dosezanja te istine. Jedno liči na centrifugalnu, a drugo na centripetalnu silu koje jednostavno deluju u zajedničkom pokušaju da objasne svet u kome živimo. I jedno i drugo predstavljaju sličnu duševnu aktivnost. Odnos priče i sna postoji već dugo. Dovoljno je pomenuti Šekspirovu dramu San letnje noći ili Calderonov Život je san. Oniričko i dramsko se tako prepliću i produbljuju naša znanja o čoveku. Filmska umetnost je međutim mesto gde se ova dva fenomena, priča i san, susreću direktno i tvore čvrsto jedinstvo. Koliko puta smo unutar jedne filmske prisustvovali onome šta sanja junak, ili koliko puta smo gledali delove i čitav jedan film ispričan jezikom sna. Da ne govorimo o filmskim žanrovima, detektivski, špijunski thriller, koji se zasnivaju na odgonetanju zagonetke. To je zato što je jezik filma veoma nalik onome kako se izražava san. Najviše od svih umetnosti, pre svega zbog svojeg vizualnog aspekta, to je prizora koji se ne objašnjavaju rečima, već snažnim utiskom, kinematografija liči na snove. I on kaže, u mitovima i bajkama, kao i u snovima, duša priča svoju priču, a među igra arhetipova otkriva se u svojoj prirodnoj sredini kao oblikovanje, preoblikovanje večnog uma, večno ponovno stvaranje.
Psihoanalitičari su odavno otkrili da su snovi prizoru nesvesno, ali ono što se nalazi za reči ponašanja junaka ujedno je i rudnik zlata za filmsku priču. Kamera beleži izdajničku aktivnost nesvesnog ne samo kroz snove protagonista, već i u njihovom svakodnevnom ponašanju. Svaki krupni plan postavlja pitanje šta ovaj čovjek zapravo osjeća i automatski u gledalcu pokreće istragu kojom nastoje da odgonete šta junak prećutkuje, da li laže ili se pravi ravnodušni. A odgovor na to će mu pružiti objašnjenje šta se u stvari događa. Šta je ideja cele priče? Da bi jedan dramski događaj se odigrao, potrebno je pre svega odabrati, preurediti, sagraditi prostor u kome se drama odvija. U predhelenističkom periodu pozorište su imale za igru gledalište i ništa više. Pozadina je bila obični pejzaž ili recimo morska površina. Kasnije, kako se priča komplikovala, diže se drvena, posle toga i zidana pozadina za smeštaj tehničkih potreba koja se zove skene. Ta vertikala međutim prerasta svoju praktičnu namenu, pa se bogovi i polubogovi dižu viz za razliku od smrtnika koji ostaju u partneru. U rimskom pozorištu, pored amfiteatra, gradi se posebne lože za povlašćene, pa se na taj način zgrada pozorišta zatvara i izdvaja iz okoline. Međutim, još uvek nema krov, na primjer u Šekspirovom Glob teatru predstave se igraju danju. Kada je građevini dodat krov, dobijamo takozvano pozorište kutiju, kako je, na primjer, naše Narodno pozorište ili bilo koji nacionalni teatar. Dakle, pozorište i slobode okovano u kutiju. Sa pojavom kinematografije, drama je sabijena u sasvim minijaturnu kutiju koja se naziva kamera obskura. Kao i svom prapočetku, ritualu, osnovni oblik izlaganja drame je ritam. Iako se radi o naraciji, dakle o ređenju događaja u kojima učestvuju likovi, način da se akteri i gledalište dovedu u stanje dislokacije, transa, jeste ritmička obrada priče. U suštini ritam jednog dramskog dela čini odnos akcenata i intervala, dakle naglašenih i nenaglašenih delova. Pošto se film odnosi na život, vi ne možete organizovati ritam ako on nema veze sa realnim životom. Niko ga ne bi shvatio, ne bi mogao da ga doživi. On je uslov da gledalište upadne u trans, kao što je ritam vrlo bitan u bilo kom ritualnom obradu. Kakav je odnos tih naglašenih i nenaglašenih delova, na primjer, unutar jednog filma? Promenljivi zakoni, to je vrlo bitno. Znači, zadovoljava dva principa. Princip primenljivosti, kao što se vreme menja, i princip zakonitosti, da bismo ga mogli shvatiti. Ta dva principa su obavezna. Oni su aksiom. Nema ritma gde nema promene i gde se ta promena ne odvija po nekom sistemu. Ritam, dakle, služi izazivanju napetosti, za koji mnogi veruju da je prisutnost jedino u distopijama, trilerama, vampirskim filmovima i sličnim mračnim proizvodima ljudske mašte. Ne, napetost je prisutna i u ostalim filmskim vrstama. U melodrami ne manje intenzivno strepimo da li će dvoje mladih realizovati svoju ljubav. U detektivskoj priči smo jako napeti oko otkrivanja zagonetke. U westernu se zdušno nadamo da će dobro pobediti zlo. I tako dalje. Dramska napetost je posljedica ritmičke organizacije naše priče, makakvoj vrsti ona pripada. Mali zaključak. Čini mi se da sam na početku pomenuo ideju koju svaka priča donosi, ali zanimljiva je ideja nije samo krajnji produkt priče, nego i njen razlog postojanja. Ljudi često misle da kameru postavlja na određeno mesto reditelja, ali to nije sasvim tačno. Odluku šta i kako se snima određuje ideja. Zato što je film kolektivna umetnost u kojoj nema jednog autora. Postoji zamisao oko koje je okupljeno stotinjak ljudi spremnih da tu ideju realizuju i ponude je svetu na uvid. Na kraju bih pomenuo ulogu reditelja, koji se često smatra autorom filma.
to nije tačno ili je donekle istina. U suštini, rediteljeva uloga da, s obzirom da on jedini ima uvid u totalitet dela, uskladi tuđe stvaralaštvo u jednu celinu. Reditelj ne mora baratati bilo kojim umetničkim profesijom, ne mora biti dobar kamerman, glumac ili muzičar, ali on mora imati sposobnost da od ostalih dobije njihov stvaralački maksimum. On je ukratko i sve i ništa. Eto, to je mali deo tog dela. Kada ranije nismo baš uspevali da realizujemo sve svoje projekte i onda smo organizovali festival nesnimljenih filmova da bi mi reditelji za sat i po koliko traje film prepričali ceo film. Najbolji prepričivač je bio Goran Marković. Tako da, pošto je Goran važio za čovjeka koji najlakše u jugoslovenskim okvirima, najlakše i najbolje radi s glumcima, predlažem da sledeći put kad bude gostovao da dovede glumce da pročitaju tekst. Makar nekog spikera. Da, pošto vidim da je u publici ima i studenta naših akademija, iako to nije praksa, ali možda Gorane, ako neko ima neko pitanje, ja, evo, otvaram, da, ako neko želi da govori. Evo, Maja Bogojević, inače, nije studentkinja, nego profesor. Kažete. Pa bolje da vidimo figuru. Ja bih radije da sjedim. Dobro. Hvala vam na sjajnom predavanju, čitate mnogo bolje od mene. Hvala vam na sjajnom predavanju, čitate mnogo bolje od mene. Iako ja ne radim sa glumcima, ja sam filmska kritičarka. Samo sam htjela reći da me poseban dio osnovima oduševio, jer je Federico Fellini izjavio jednom prilikom da je skoro sve svoje filmove sanjao. A nešto slično je rekao i Buñuel i dosta je nadrealista, jer sam po strukturi jeste nadrealističan. Takođe, komentar koji sam htjela podijeliti sa vama jeste da vaša teorija o reditelju kao o kolektivnom, o dijelu kolektiva autora, vrlo demokratična. Mislim da bi vam se suprotstavili Bazen i svi francuski novotalasovci, a vi mi ispravite, molim vas. Pa činjenica da jedan film pravi 100-ak ljudi. Mislim, to nema... I meni stvarno, ja ne mogu da razumem ljude koji stave na špicu film tog i tog. To nije istina. To je jednostavno... I drugo, reditelj je zanimanje. To je, kako da kažem, to je profesija čija je radna dužnost da vodi računa o celini filma. I to je sve. I on, znači, kao što sam rekao, ne mora uopšte biti talentovan snimatelj ili glumac, ali mora umeti da objasni šta je za tu celinu filma neophodno, kako da izgleda i kako... Ima jedna odlična knjiga o Kurosavi, o japanskom reditelju, čiji je predgovor napisao Toshiro Mifune, glumac u svim njegovim filmovima. Koji je rekao, mi smo snimili oko 30 filmova i on mi je svaki put rekao šta ne treba da radim, a ne šta da radim. Znači, nikada mu nijednom reči nije dao do znanja kako da nešto uradi, nego ga je puštao da on to uradi, ali ga je selektirao time što je rekao, to nije naš film, to nije naša priča. I to je odličan princip u kome reditelj može da dobije kreaciju od svojih saradnika, a opet da utiče na celinu i da drži u rukama celinu. Ali nikako da naređuje, tako da često su reditelji kod nas predstavljeni kao neke osobe koje su šefovi, koji su neki vlast, neka nešto, ne znam ja šta, a to je kontraproduktivno. Nikad ne možete dobiti od svojih saradnika nešto ljudski ako niste sa njima prijatelji, ako ne radite istu stvar. A ista stvar je ideja, to sam nekoliko puta rekao. Znači, samo postoji ideja, ništa više oko jednog filma. Ja bih tu dodao da postoji jedna definicija režije, a dobro mi je bila i za političare,
Kaže, režija je neprekidno donošenje neopozivih odluka. Ono o čemu Goran govori, vi na setu imate 100 ljudi. Ti 100 ljudi su šampioni u svojoj profesiji. Povezati ih u službi vaše ideje filma, izvući od njih najbolje, to je zapravo režija. Tako da, ipak, postoji čovek koji drži konce tog filma i on je utoliko uspešniji ukoliko izvuče od svih svojih saradnika ono najbolje. Jer inače bi se sve pretvorilo u haos, a više puta smo i videli neke filmove za koje se ne zna kom pravcu vuku i zbog čega su napravljeni. Da li ima još neko pitanje? Aha, izvolite. Dobar dan. Ja želim da pitam, pošto ste pominjali o slivovima rijeke u kontekstu građene jedne priče, također ste pominjali da ste vas dvojica bili kolegi koji su onako strogo komentarisali jedni drugima radove. Na koji način pravite distinkciju između scenarističkog rada i rediteljskog pristupa istom? Hvala. Nisam. Nije razumeo. Ne, ja sam maglo. Ja sam maglo, imam ne, nisam ni ja čuo, ja nisam maglo. Na koji način pravite distinkciju između scenarističkog pristupa vašem radu i daljem rediteljskom pristupa istom filmu? To je vrlo kompleksno pitanje, zato što u mojoj glavi, jako se bavim i napisao sam nekoliko knjiga, literatura i film su oprečne stvari. To često ono što se izražava rečima nije za film. I obrnuto, ono što je za film teško se izražava rečima. Tako da, ali ja sam, pošto sam bio uporan u životu, sam često jako mnogo verzija pisao filmova. I u tim pisanim verzijama sam već predvideo sve što me čeka. Tako, Branko Baletić i ja smo zajedno radili na Nacionalnoj klasi i jako mnogo smo verzija, ja mislim, 12 verzija smo isporučili scenarija i u tom pisanju, dok pišete, vi rešavate i vizualne i dramske momente i tako dalje, iako su to samo reči. Čovjek bi rekao šta znače reči? Reči su važne, ali na filmu zapravo se dešava jedna druga stvar. Vi kad snimate ljude koji govore, vi ne obraćate mnogo pažnju na te reči. Obraćate više pažnju na to šta je iza reči, šta ti ljudi osjećaju dok to izgovaraju. Tako da je zapravo po meni u nekog ekstremnoj definiciji reči su isto tako bezvredne na filmu kao šumovi ili muzika. Imaju istu kategoriju. A važnije je ono što se zbiva u ljudima i u akciji. Ima li još neko pitanje? Dobro, ja bih se zahvalio Goranu, jednu mala ispravka. Tačno je da smo u Nacionalnoj klasi, mi smo inače uvek i igrali jedan kod drugog u filmima neke epizode i da smo sarađivali. To je nešto što je nestalo sad. Čak ni na nivou profesor, student, nema tog oblika saradnja. Mislim da je strašno važno da su kolege uključene, dobronamerne kolege kao saradnici, dok još nastaje scenar. Goran je majstor pisanja, ali uvek je bilo potrebno dodati nešto ili skratiti nešto. Inače, u samom moj doprinos u ovom filmu Nacionalna klasa je mnogo veći u ulozi kaskadera nego scenariste, jer Goran je ušao u tu materiju i mi smo se smeli dok smo pisali tekst, čije reči danas mladi ljudi ponavljaju. To dobro treba reći jednom javno da je glavni junak Nacionalne klase inspirisan likom Branka Baletića, koji je takođe bio vozač i vodio takav prilično neobavezan način života. Da dodam samo u biografiji, posao reditelja je mistifikovan, a zapravo je reč o kopanju. Svaki film je 4-5 godina života, kopanje svakodnevno po papirima,
razgovori sa svim mogućim saradnicima, tako nastaje dobar film. Tu slučajnosti nema. Ako imate nešto da kažete, morate naći način da to kažete. I tu je Goran Marković, po mom uverenju i uverenju naših drugih kolega i bez suverenosti profesionalne, važio za možda i najvećeg majstora režije u bivšoj Jugoslaviji. Hvala Gorane još jednom